Dyondzo ti fambe kahle eswifundzeni-nkulu Mpumalanga. Vatswari vo tala a va lava leswaku swikolo swi tama swa ha pfarile ku kondza ku va na switshunxo eka swiphiqo leswi nga kona. Kambe ndzawulo ya dyondzo eswifundzeni-nkulu yi ri swikolo swo tala swi pfule handle ka swiphiqo. As Mpumalanga province, we are very much happy that we have started full steam. All our schools are opened today. We have not seen anything that is standing our way. All our children are back at school. We can confirm that the primary level of schooling, all of our children have gone back to school. However, that be as it may, we would want to appeal and request our parents to work with the department, to work with government to make sure that we vaccinate our children so that we can protect them from the COVID-19. Holobye nkulu wa Mpumalanga u nyikete vaaki xikolo xa primary xa Rand eMiddelburg. Xikolo lexi xi amukele kwalomu ka 5,000 wa vadyondzi hi siku ro sungula ra xikolo. Vadyondzi a va nyanyukile. I'm very happy to be in the school. Hi le tlhelo mulavuleri wa masipala wa Mbombela u nyike vadyondzi lava nga swela junifomu eswikolweni swa mune eMatsulu. We have a responsibility ourselves as leaders that we come together, we mobilize the little that we can get from the private sector to assist us in making sure that we put a smile to this African child. Loko hi teka mahlo hi hoxa eFree State kona hi kuma leswaku a va kalanga va nga dya nkarhi exikolweni xa primary xa Credence tidyondzo ti sungule namuntlha. Ku na ntshikelelo wo heta silabasi nkarhi lowu ka hatamaka ku dyondziwa hi ku syerisana. Xikolo lexi xi lava ku engeteriwa titlasi. We have 40 learners in a class, so we can only accommodate 20 learners with the appropriate space in between of them. So that's why the teacher asked the MEC now, and luckily for us the MEC were here. So we need some more classes, and we'll also need some more teachers. And the MEC, I think his answer was that they will look into it. Vadyondzi va ka matric exikolweni xa secondary xa Lireko va ni ku langutela swa kahle ni ku va ni ku tshemba eka lembe dyondzo leri. I've prepared myself. I think I'm ready. I'm filled with positiveness. I'm ready for the year. Even though it's going to be a long year, I want to get started as soon as I can. This is the last year in school. I've been doing this for a very long time. I want to end it with a bang. Ndzawulo ya dyondzo yi ri swikolo leswi nga khumbeka eka xidzedze swi ta lunghisiwa. Yi tlhele yi tiyisisa leswaku vadyondzi hinkwavo va ta kuma swikolo swo dyondza kona. Loko hi languta eWestern Cape kona hi kuma leswaku ndzawulo ya dyondzo yi vilerisa swinene hikuva vanhu va hlwele ku endla swikombelo ni ku dyondza hi ku syerisana. Yi ri leswi swi kavanyeta vuswikoti bya vadyondzi hi tlhelo ra ririmi ni tinhlayo, ku hlaya ni ku tsala. Leswi swi ta va na switandzhaku swo kala swi nga ri kahle eka malembe lama taka. We are certainly pleading for the rotation and the 1 meter rule, social distancing, which is inhibiting all our learners coming back. Currently, about 90% of our primary schools are on rotation. Only 10% are going back full time. So it really is devastating to the education sector. And obviously we need advice from the health authorities how to make our schools safer, but we cannot continue 2022 on rotation. Ka ha ri na vadyondzi vo tala lava nga endla swikombelo lava nga siki kumaka swikolo loko ka ha languteriwe leswaku ku va na swikombelo swo tala vhiki leri taka.